thola ukuthi awusazi nje ukuthi yini abanye baneziso ezinkulu ikhuqukhuqu sesisu ugcwele utshwala phakathi usegive uphile ayenziwa abantu besifazane ma umuntu wesifazane kumele usown step noma uhlwibi ngoba phela khona abanye basibukayo labambi uyambona nje athi uphuza imbiza noma kuthiwa ngathi uphuza imbiza siyabazi nabantu besifazane abahamba abashadile lento idinga ukuthi ube nesimilo ngoba amadoda ayabadinga laba bambi impela kodwa abahloniphayo emntwini wesifazane asimfuna asifune buhle kodwa sifuna isimilo umatitha bamdinga inyanga egodla ikhwame namaphupho ekhove kwasondela eduze kwakho uphume semamathe kusishaya mhlahle emoyeni ababhulela abalali bokhozi indaba zabo ngesabathi ilanga lihubha amazolo dumani yadume esizweni hlahla somhlebe unodela mzimba bheje emfazweni empandla hliziyo zamadoda ayibomvu kodwa kwazi igazi idibanisene inyama ndaba ikhala amanzi indaba zadida umndeni isithunywa sikaJehova esithunywa amasayoni izangoma esingahlobi Dumani yadumezizweni isihlahla somdlebe nondela mzimba bejembeje mfazweni empandla hliziyo zamadoda ayibomvu nabasethethe nabasenyimbane mkhonto kwazi igazi ndaba ikhala amanzi dictionary ndaba ididi umndeni kuphinde nginibingelele emakhaya lapha enikhona kuseyuyena ukhehlelezi sekuyena dictionary sengiphinde ngabuya namhlanje ngithi ngizochazela abantu into which is very very simple before I even proceed further my lord basho kanjalo court into engizoqala ngiyichaze kunina ukuthi sichaza ukuthi ngicela phela ngiyacela just like lapho ku TikTok and also on YouTube subscribe just subscribe for me so that siqhubeke siye phambili and also press the bell uzokhumbula ukuthi ngomhla ka 13 April May sizobe sinesiguqo ethembisa mark the date esasezayoni isiguqo ethembisa I think ulapha kuthiwa ko2 angazi ko2 but nje sizobe silapho ethembisa bese kuthi ngomhla ka 13 ekseni sizobe silaphana Mbalenhle eMpumalanga so make sure you are also there right today ngizokhuluma ngento esimple abantu abaningi okuhlala kuthiwa mawuyohlola phatha amakhandlela ake sichazeke siqale sikutshela ukuthi amakhandlela asho ama meaning ahlukene kubantu bonke nanokuthi wena uthema uthwasa wawachazela kanjani umthetho wala ekhaya kaKhehlelezi amakhandlela elokuqala ikhandlela elimhlophe kuhlala ngaso sonke isikhathi kuyinhlanhla owazalwa nayo noma irepresenta ingubo owazalwa uyembethe that is why mawuyohlola kufanele likhandlela libalekile ukuthi liphathe ngoba ngisuke ngithi ngiyayiactivate le ngubo ayisebenze ikhandlela lokuqala lelo elimhlophe ngiphinde ngibe nekhandlela eliyelo engithi isidalwa sasekhaya kubo kamama wakho esisuke njalo sithi noma uyohlola sicela ukuthi kube yisona esihamba phambili sikhanyise ngiphinde ngibe nekhandlela leli eliblue engithi li represent abantu basekhaya kubo kababa wakho ngaso sonke isikhathi ngithi mina abasondele nabo bangibheke ngoba isikhathi esiningi njalo uma sizophahla noma uma sizokhuluma emsamo zama ukuthi abantu afanele bahambise phambili kakhulu idlozi lasekhaya kuba kamama wakho ngoba noma kuthiwa bakhokha kanjani abasekhaya kubo kababa wakho kodwa kunezikweleti ezisala ikhaleleka vele umntwana wonke ubhilonga ekhaya komalumakhe noma kuthiwa ikuphi noma kuthiwa unenkani kanjani kodwa idlozi elihlala kuyilona elihamba likhanyisa phambili elesekhaya komalumakho of which yilo leli khandlela eliyelo engisuke ngithi libooste uliphakamise noma kuthiwa uthatha isigubhu kodwa isigubhu sakho ngaphambi kokuthi usisebenzise asibe naleli khandlela phambilini kunomuntu wathola isigubhu kuzo zonke indawo athi isigubhu samasebenzi kanti wahlulwa ukukhanyisa ikhandlela kuqala kanti ke wona ke isikhathi esiningi masudlule emhlabeni ikhandlela elikhanyiswa phambili emsamo ikhandlela elimhlophe ngoba uthema ufika emhlabeni vele kunale ngubo emhlophe wazalwa nayo uthema usuhamba futhi kunaleli khandlela elimhlophe futhi ofanele likhanyiswe noma sekuhanja phambi kwebhokisi lakho liphathwe bese bethi vula izindlela zikhanyiswe leli khandlela elimhlophe lihlala libalekile futhi empilweni yakho bese siba naleli khandlela eli red ikhandlela eli red cishe lihambisane nekhandlela elimnyama ikhandlela ered ikhandlela lempi ekuthiwa masukhanyise lona umuntu ulihlabe emanalita u2 phambili nasemuva ebese ukhuluma izimpi zakho leyo mpi ugcina vele uyiwinile ngoba kusuke kuyikhandlela elisiye sithi thina
inhliziyo zamadoda ayibomvu mawulwimpi uthi anginamali anginalutho kodwa wathatha amakhandlela wakuhamba ngalamakhandlela ukhuleka ngawo noma wakhanyisile lapho usuku invite abantu bakini phakamani madoda lapha enikhona ningibambise nayi impi engibhekene nayo bese siba naleli khandlela ikhandlela elimnyama ikhandlela elimnyama ilona khandlela esithi isikhathi esiningi ikhandlela okufanele silisebenze mfana hamba uthatha ibhayi phela uyahamba nalo la uzohamba nalo ungena emotweni manje bese siba nekhandlela elimnyama ikhandlela elimnyama ilona khandlela leli isikhathi esiningi esithi mawuyogeza ubulela umuntu noma kufela umuntu la endlini noma kunezinto ezenzekile zamabhadi ushonelwe ingane ilona khandlela othi mawugeza ugeze ulikhanyisile ngoba usuku uthwebula lesinyama kuwe uthi asisale lapha khandlela eminyama isikhathi esiningi umuntu mayithi lisebenze kumisa uyibana lisebenza makumisa uyibana kodwa lisebenza uma kuzoyenzwa lento engisuke ngikhuluma ngayo usuku ugeza ngalo abantu abaningi ke bahamba badideke ukuthi amakhandlela mina mangiyohlola ngifune ukuphatha khandlela kanti ke enye into kubalekile ukuthi mawuzosuka uyohlola lalubikile phela emsamo wakho noma kuthiwa unawo umsamo useGoli useCape Town seMpumalanga ngihlala eTown kodwa lalubikile mawungabikanga that is why sithi kubalekile ukuthi mawufika kuqala siqale sikuthathe sikufaka endlini empepho la sithi thina awukhulume nabantu basekhaya koma wakho nabasekhaya kubabakho la osuku babika ngoba kahle kahle bayadinga labantu ukubikelwa bangathi nje mabefika Khehlelezi sebebona umuntu eshaya impempe nje noma sebebona umuntu nje kushisa impempe kwenzakalani kudinga ukuthi wena ubatshele kuqala ukuthi hayi bobo gogo ngilana kaKhehlelezi namhlanje ningamangali manibona kushaya impempe noma kukhulunywa ngani kuthinta amagameni ngoba labantu abanye abantu banabantu abadala abasensitive abasheshe bacasuka uzokhumbula ukuthi esontweni abefundisa abanye abafuna ukuphakamisa izithunywa zabo noma bafuna zama ukuthi ukhuleke ngawo lamakhandlela ngaso sonke isikhathi kufanele lamakhandlela ehlale seduze omunye umuntu ke uyayefuna indoda efuna indoda ethi yami indoda ngizoyikhulekela izoyehle ezulwini ayehle ezulwini indoda imisa amakhandlela nje awu5 ebese ukuthathela i1 futhi uthi bomkhulu ngiyitholile indoda ngifuna ukwazi ayiyona isigulu ukuthi ngoba mathola indoda izonza into kanti uhunta ngoba phela bambatha izikhumba zemvu yimpisi uthola intombazana la kanti ebusuku iyavuka inyonyobe ihamba ama club noma iyavuka ebusuku inyonyobe ungabona nje intombazana ebusuku uthulele yona ibhizi ama clubini don't consider that as a girlfriend don't consider lo muntu wena uthi wena mawuphuza na iyaphuza le kanjani intombazana enjani othi uyaphuza ngapha uyindoda na iyaphuza lo muntu uzowakha kanjani umuzi wobaba bakho uzobahlonipha kanjani abantu bakini lo muntu ungamconsider lo umfazi lo simbiza ukuthi i-take away i-take away phela akuyona into ozohlala njalo uyidla every day ukuze uphile empilweni yakho umfazi nje ophuza utshwala obhizi ophuza utshwala uexpect uthini nabo labaphuza abathi ngiyafisa Khehlelezi ukubiyeka ngihamba nama club mfazi intombazana ngempela ekhulwe ngomthetho ayihambi yongena ema club inamba iphuza ithi ngisho kuthiwa sisu give up usulahlekelwe ithemba akukho okudlula ukuthi uyiqoqe noma usunengane eziwu5 ezobaba abahlukene but iziqoqe ayikho into edlula ukuthi ubikele isidalwa sakini noma kuthiwa unamala unamsebenzi uzowenza thatha amakhandlela awu3 amhlophe thatha ikhandlela li1 eliyelo uyemsamo uyoguqa uthi ngikhathele ukuphuza utshwala nansi Sminoff ngidlana naso nabo utshwala ngihlala ngidlana nabo kodwa ngiyafisa ukuyiqoqa nami ngihlonisha ngoba phela kuyabiza ukuthi uyihloniphe sisi noma uhambe uyohlola mawufika uqeda kuhlola lapha emntini ohlola uthi namhlanje ngizela into eyi1 ukuthi ngize ngiyobuyisa isimilo sami ngoba intombazana eqotho kumele isimilo isibuyise noma ulela ama-out ulele ndodeni zama phela uvuke ekseni ungaze uphuma ilanga indoda ivuke ikushiyulele ihambe ikushiyulele no umkhokha lo omumbi okudinga uyothi ugeza mawulele nendoda vuka uhambe ebusuku unqamle ekseni ngabo 6 ilanga lithi imali kuphumela usendleleni uyahamba laba abanye bahlala baze bagqoka amabhluku endoda ugqoka ibhluku lendoda ugqoke leli ibhluku lesudu ngapha ugqoke phezulu ugqoke ilegging yakhe yini lokunye lokhu stomach in lokhu mandla kuveza isisu thola isisu nama silver bullets cream top chrome top khona ningangikhulumeli into ezongihlekisa abantu lokunjani lo crop talk lokho thola ukuthi kuveza isisu sakho sinama silver bullets itshabukile yasibona nkosi yami sesithe ngathi umlomo kaKhehlelezi yabo thola ukuthi awusazi nje ukuthi yini abanye baneziso ezinkulu ikhuquqhuqu sesisu ugcwele utshwala phakathi usegive uphile ayenziwa abantu besifazane ma umuntu wesifazane kumele usown step
own step noma uhlwibi ngoba phela khona abanye basibukayo labambi uyambona nje athi uphuza imbiza noma kuthiwa ngathi uphuza imbiza siyabazi nabantu besifazana abahamba abashadile lento idinga ukuthi ube nesimilo ngoba amadoda ayabadinga laba bambi impela kodwa abahloniphayo emntwini esifazana simfuna asifune buhle kodwa sifuna isimilo ngithatha isimilo sakho uyovusa umuzi umuntu omuhle bayadelela lalelani konke kade ngikhuluma benginifundisa nihlale nami ku YouTube channel wami Dr Khehlelezi kanti ke inamba njengoba niyibona ze call center zikhona i call center yethu isebenza 24 hours ngiyanithanda ngothando lwalava ngiyabonga